سامعین دوستو السلام علیکم بعد اسلام جے سی آئی سیریز ول پیش کران تہندس خدمت مز آز یہ نو کیسٹ اس اسلامی کیسٹک موضوع والدین کی اطاعت یت کیسٹس نمبر 10:19 یہ کیسٹک خطیب پیر زادہ حافظ مولانا شکیل احمد شاہ ضلع پلوامہ ساکینہ پٹمرن وانپورہ یہ کیسٹ دستیاب جے سی آئی آڈیو ویڈیو انڈسٹریز امیرا کدل بانڈ سری نگر یہ کیسٹک ریکارڈنگ انجینئر ریحان بخشی یہ کیسٹ کاپی رائٹ یت نقل کرن قانون اخلاق جرم ولی بوزو والدین کی اطاعت یت کیسٹس نمبر 10:19 پیش کران جے سی آئی سیریز ول مولوی صاحب کریو بسم اللہ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أنت سالت میان سوال تسمع رمدی اسماچ گومود میان ملالی دبیزست توتم داد سینس یتجبینس مز کیا تھای روزن جان شوبیا شہر مدینہ
جل خبری یہ زہم حال وچ زہم لال بندینا نہ تو خاص عمالک پامن ین حزن گئیبو در روز محشر حوض کوثر پانی چویونا آواو انت انسال چچوی میان سوالی تسما رمندی اسماچ گومود میان ملالی حمد و ثنا چھو لا تعداد پروردگار عالمین اسکن یم پروردگار عالمینن یم وحدہ لا شریک خداین اس در دنیا پید کرت انسان بنائیت مسلمان بنائیت ایمان ول بنائیت اکی خاص امت مز پید کرن امت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سانی طرف یم جماعت کی طرف پورا عالم کی طرف میانی طرف بنن درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء آقائی دو جہاں مکی سردار مولائی تاجدار جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ عزیزانی محترم یم آیات کریمہ تو ابرکن تلاوت کر یم آیات کریمہ چھ پروردگار عالمین قرآن پاکس اندر فرماوان سورہ بنی اسرائیل اسم یم آیات کریمہ تو ابرکن تلاوت کر یم آیات کریمہ چھ پروردگار عالمین قرآن پاکس اندر فرماوان پار نمبر 15 رکو نمبر ایت اندر چھ پروردگار عالمین امن آیات کریمہ اندر فرماوان وبالوالدین احسانا اے با ایمانو اے انسانو اے میانو بندو وبالوالدین احسانا پنس مولس ماجی پیٹھ ازو احسان کران عزیزان محترم برکن ارشاد فرماوان یم آیات کریمہ تای برکن تلاوت کری پروردگار عالمین چھی یم آیات کریمہ 15 پاری اندر اللہ تبارک و تعالی فرماوان پار نمبر 15 رکو نمبر سورہ بنی اسرائیل اندر چھی اللہ تبارک و تعالی فرماوان وبالوالدین احسانا اے بنی نوا انسانا پنس مولس ماجہ پیٹھ از احسان کران اگر امس مولس تو ماجہ مز کہاں بزرگ سپدو یزن چانہ خدمت محتاج سپدے امن از انکساری سان پیش یوان امن ستے نرمی سان کلام کران امن ست ادب سان کلام کران اگر یم دنوی بزرگ سپدے چانہ خدمت سپدے ون یم محتاج دعا کران پروردگارس کن اے خدائی اتکن ام مول ماج میں پیٹ رحم کر یم سات بہ زب سٹھا محسوس اوسس یم سات بہ لکٹ اوسس یم سات بہ محتاج اوسس اے خدا اتکن ام مول ماج تم وقت میں پیٹ رحم کر اے پروردگارا آز تکر سے رحم مینس مولس ماج پیٹ یہ دعا گژھِ آسن پروردگارس کن اے خدا اتکن ام مول ماج میں پیٹ رحم کر اے خدای ژٕ تہِ کر أمِس میٲنِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ تِتھَے کٔنۍ رحم یِتھ کٔنۍ أمۍ مٲلۍ ماجہِ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم کوٚر عزیزان محترم یہ مول تو موج چھ نعمت عظمہس مز شمار گژھان یہ مول تو موج چھ نعمت عظمہس مز یوان شمار کرنے یہ نعمت چھ پروردگار عالمین سن طرف سٹھا تھز نعمت مول تو موج آسن زندہ چھ انسانس خطر اخ رحمت اخ خوش قسمتی ہنز کت عزیزان محترم اخ حدیث مبارک پیوم یاد یت حدیث مبارکس روایت چھ کران حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ
عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہ قال ہما جنتک ونارک. ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی روایت کران اک شخص اکا در دربار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ اے میانے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائیتا ہوں مولس ماجون حق کیا چا اولادس پیٹھ کیا حق چا سن مولس ماجون. امام المتقین خادم النبین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے جوان اے شخص مول موج چھو اکس اولادس خاطر جہنم تی اکس اولادس خاطر جنت تی. امام الانبیاء حبیب کبریا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے جوان اگر مول است موجیز خدمت سے کرت اگر مول تو موج آس اولادس پر رضی اگر مول تو موج آس اولادس پر مطمئن مول موج اگر رضی آس اولادس گمت تیل چھو جنت واجب تیل چھو امس اولادس سبدن جنت واجب تیل چھو جنت حقدار. اگر مول تو موج ناراض آسز تیل چھو یہ جنت حقدار کے تیل چھو جہنم حقدار. توئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اخ مول تو موج اولادس خطر جنت تی جہنم تی. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمون جنت کی رضائے مادر است زیری پائے مادر است. مولانا فرماوان اگر مولس ماج ازاد دیتت اگر مولس ماج تکلیف دیتت اگر مولس موج ناراض کرتن اگر یہ مولت موج ناراض کرتن یاد تھو تیل چک جہنم حقدار. اگر مولت موج رضی کرتن اگر مولت موج مولس ماجن خدمت کرت اگر یہ مول موج سے پر رضی سب دو تیل چک جنت حقدار. عزیزان محترم حدیث مبارک پہ امیات حدیث مبارک کس روایت کرن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق روایت کرن اک شخص اکا در دربار محمد رسول اللہ عرض کرن یا رسول اللہ یا حبیب خدا اے میان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت چیز یسان جہاد کرن وقت کیوں جوانو ات حدیث اس پر کرزوں گور وقت کیوں جوانو یم زن نافرمان چی پنس مولس ماجین گمیت یم زن نافرمان چی پنس مولس ماجین گمیت یم کرزات حدیث اس پر گور اور عرض کرن یا رسول اللہ پچیز یسان جہاد کرن. امام الانبیاء حبیب کبریا رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ جوان کیا چچیا مولت موج حیات اے جوان چچیا مولت موج زندہ. یہ جوان مت عرض کرن یا رسول اللہ میاس مولت موج حیات میاس مولت موج زندہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے جوان امس مولس ماجز خدمت کر امس مولس ماجز فرما برداری کر امس مولس ماجود حکم مان سچی جہادز برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. باق حدیث مبارک پہ امیاد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد باری ينظر والديه نظر رحمت لكتب الله له بكل نذرة حجة مبرورة قالوا وإن نذر كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيبوا. ابن عباس روایت کرن فرماوان جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانا صحابو اے میانا امتیو اے میانا مانن والو جس پنس مولس ماجین دس رویس کن شفقت سان محبت سان اخ نظر ترائی تمیش چو اکی حجوک ثواب یوزن خدای تعالی سنیز دربارس منز قبول آئی سب دیومت. از کی جوان ذل اشرف پیچھے جمع کران
پونسہٕ جمع کٔرِتھ 2 لچھ رۄپیہِ جمع کٔرِتھ چھِ پتہٕ آسان سفرِ محموٗدس پٮ۪ٹھ روانہٕ گژھُن یورٕ تہِ چھِ آسان فِکر تورٕ تہِ چھِ آسان فِکر تتہِ تہِ چھِ آسان فِکر پروردگارا یہِ حج گوٚژھُم گژھُن قبوٗل مگر عزیزانی محترم امہِ کھۄتہٕ تہِ افضل چیٖز دیُت قرار جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانو صحابو اے میانو امتیو اے میانو مانن والو یس مولس ماجی ہندس رویس کن صبح وتھِتھ اکھ نظر ترائے تمس دی پروردگار عالمین حجُک ثواب یس حج خدائے سٕنٛدِس بارگاہس منٛز قبوٗل آسہِ سپدیومُت عزیزانِ محترم یس حج پروردگار عالمین سٕنٛدِس دربارس منٛز قبوٗل آسہِ سپدیومُت صحابو کوٚر عرض در درباری محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے سانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کانٛہہ دۄہس 7 نظر پننس مولس تہٕ ماجہِ ہٕنٛدِس رویس کُن ترایہِ اگر کانٛہہ اولاد محبت سان شفقت سان پننس مولس ماجہِ ہٕنٛدِس رویس کُن 7 نظر ترایہِ کیٛاہ تٔمِس دِیا پروردگار عالمین حجُک ثواب امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال نعم اے میانو صحابو بے شک اللہ اکبر خدائے چھ بوڑ تو تھود پروردگار عالمین دی تمس اولادس برابر اکہ حتی حجُک ثواب یس حج خدائے تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز قبوٗل آسہِ سپدیومُت بے شک یس اولاد پننس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس رویس کُن 7 نظر دی 7 نظر ترایہِ محبت سان شفقت سان پروردگار عالمین دیس حتہِ حجُک ثواب تِکیٛازِ خدا چھُ واللہ علی کُلِّ شیء قدیر عزیزانی محترم امام المتقین حبیب کبریا جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثلاث دعوت مستجابات لا شک فی دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالدین لولده امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانو صحابو 3 شخصن ہند دعا چن رد خدا کرن کے 3 شخصن ہند دعا چن پروردگار عالمین رد کرن کے 3 شخصن دعا چ خدائی قبول کرن اکھ گو مظلوم دویم گو مسافر تریم گوئی مول تو موج تریم گو سمول تو موج یعنی یس نیک تو صالح آسی اگر تم دعا پروردگار عالمین سٕنٛدِس دربارس منٛز کرن واللہ تم دعا چھ خداوند کریم قبول کران عزیزانی محترم مبارک چھ تمن یمن مول تو موج حیات آسی مبارک چھ تمن یمن مول تو موج زندہ آسی مبارک چھ تمن اولادن یم اولاد پننس مولس ماجہ ہٕنٛز فرما برداری کرن مبارک چھ تمن یم مولس ماجہ شفقت سان انکساری سان محبت سان پیش ین عزیزانی محترم توئی فرمان قرآن پاک اندر پروردگار عالمین وبالوالدین احسانا اے بنی نوا انسانا امس مولس ماجی پیڑو جی احسان کران خبر چاہ اے بنی نوا انسانا عمر مائی بجر یم سات یم چانی خدمت محتاج سبدر یم ساتن یم چانی تریش دام محتاج سبدر یم ساتن یم چانی خدمت محتاج سپدن ام ساتن یہ یمن پیش انکساری سان عزت سان محبت سان امن کرزی فرما برداری بکرزی امن پر یدعا اے پروردگار ایت کنے مول ماج میں پر رحم کرسی تی کر امس پر رحم کتائی کنی اے جوان اس وقت کریات ایز کیا اولاد اس وقت کریات یل تی پانی کھتو سکنے حقن کین یل تی پانی لری پیرن ہے تو سکنے دیون کین یل تی پیشاب کری تو سکنے حقن پانی کین یل تی یم ساتن تی پرت کنی چیزک تی محتاج ہو سک اللہ اکبر ایز کیا اولادا ایز کی جوانا اے ماج کوری تے پر تم ساتھ رحم اے ماج کوری تے پر تم ساتن شفقت سانوسی پیشیوان ایز کی جوانا یا گئی سموج یا تتھاف کری تو سی پکناوان یا گئی سموج یا سموج تے سو چیز اس نے چھوان کین یم سیتن تے تکلیف آتی یہ گئی سموج یا سموج تے شفقت سان
محبت سان اسی پیش یوان یہ گئی سموج یس موج پانس ٲس نہٕ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ ژٕ ٲسٕے کھٮ۪وناوان یہ گئی سموج یس نہٕ پانس ٹیش دام تہِ ٲس چٮ۪وان کِہیٖنۍ یوٗت کال نہٕ ژےٚ دیٖہی یہ گئی سموج یپٲرۍ ژٕ پِشاب اوسُکھ کران تپٲرۍ ٲس یہِ پانہٕ شۄنٛگان ژےٚ ٲسٕے ہۄکھنیارس تراوان اگر موہ بیہی اگر مچھ بیہی اگر مُضِر جانور بیہی واللہ یہ گئی سموج راتس ٲس نہٕ پانہٕ آرام کران کینٛہہ راتس ٲس نہٕ نِندٕر تراوان کینٛہہ راتس ٲس نہٕ بسترس پٮ۪ٹھ پانہٕ لر تراوان کینٛہہ راتس ٲسٕے مٔیہِ کھلان راتس ٲسٕے مچھِ کھلان راتس ٲسٕے کھڑا کھڑا بِہِتھ آسان کہ میٲنِس اولادس گوٚژھ نہٕ تکلیٖف واتُن میٲنِس اولادس گوٚژھ نہٕ ایٖزا واتُن میٲنِس اولادس گٔژھ نہٕ مٔۍ ٹوٚپ بیٖنۍ اے مےٚ أزکہِ جوان میانہِ بایہِ اے أزکہِ جوانا یہِ موج سپدے وۄنۍ چانہِ خدمتٕکۍ محتاج اے جوانا یہِ موج سپدے وۄنۍ چانی تھف کرنٕچ محتاج توے قرآن کریم فرماون وَقُل لَهُمَا قَوْلًا کریٖما ادب سان ٲسۍ أمِس پیش یِوان احترام سان ٲسۍ أمِس ماجہِ پیش یِوان پروردگار عالمیٖن أمِس پننِس بندس ہیٚچھناوان اے میانہِ بندا اے با ایمانا اے با ایمانا اے ایماندارا یاد تھاو ییٚمہِ ساتن ژےٚ موج ٲسٕے تھپ کٔرِتھ پکناوان ییٚمہِ ساتہٕ موج ژےٚ آپراوان ٲسٕے ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ موج بستر ٲسٕے تراوان پتہٕ ٲسٕے ساوان ادٕ تمہِ ساتہٕ اوسُکھ ژٕ معصوٗم تمہِ ساتہٕ اوسُکھ ژٕ لۄکُٹ مگر تمہِ ساتہٕ اوس امہِ خدمتُک ژٕ محتاج مگر وۄنۍ ووت یہِ وقت کہ یہِ مول موج سپدیو بُزرگ یہِ مول موج سپدیو وۄنۍ کمزور یہِ مول موج ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ وۄنۍ بستر ترٲیِتھ کینٛہہ یہِ مول موج ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ پانہٕ کمٲیِتھ کینٛہہ یہِ مول موج أمِس چھِ وۄنۍ چانہِ تھپھ کرنٕچ ضروٗرت أمِس مٲلِس ماجہِ چھِ وۄنۍ خدمت کرنٕچ ضروٗرت أمِس مٲلِس ماجہِ چھِ وۄنۍ انکسٲری سان پیش یِنٕچ ضروٗرت أمِس مٲلِس ماجہِ چھِ ادبہٕ سان پیش یِنٕچ ضروٗرت اے اولاد یِنہٕ ژےٚ دٕہ کھسے اتھ رویس پٮ۪ٹھ اے اولاد یِنہٕ بے ادبی کرکھ اے اولاد یِنہٕ بے ادبی کرکھ یِنہٕ ژٕ شرارت کھسی اور أمِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ رحم وٕنکٮ۪ن کران یِتھ کٔنۍ أمۍ مٲلۍ ماجہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم کوٚر عزیزانِ محترم أزکہِ جوان أزکہِ بُزرگ نظر تراو یہ گئی سموج ییٚمہِ ساتن بچہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ سکوٗل اوسُکھ نیران اے جوان ییٚمہِ ساتہٕ سکوٗل اوسُکھ نیران یہِ موج ٲسٕے وٕچھان تھلہِ تھلہِ یہِ میون بچہِ کِتھ کٔنۍ چھُ سکوٗل نیران یہِ میون بچہِ کمہِ آیہِ چھُ سکوٗل نیران پتہٕ ٲسٕے برابر تیُت کال نظر تھٲیِتھ روزان یوٗت کال ژٕ غٲب گژھٮ۪س یوٗت کال ژٕ نظرِ ڈلہٮ۪س تیوٗت کال ٲسٕے برابر یہِ موج پتہٕ وٕچھان پتہٕ ییٚلہِ واپس اوسُکھ یِوان پتہٕ ٲسٕے یہِ موج بے نظرِ روزان میون اولاد کر یی مگر عزیزانِ محترم اے جوان أمِس ماجہِ ہُنٛد تھاو تہِ کینٛژھا یاد عزیزانِ محترم اکھ شخص اکھ اوس أمۍ کوٚر پنٕنۍ موج أمِس شخصس ٲس موج بُزرگ أمِس شخصس أمِس جوانس ٲس موج ضعیٖف العمر اتے چھُ کعبہ شریٖفس أنٛدۍ أنٛدۍ أمِس ماجہِ گتھ کرناوان أمِس ماجہِ چھُ طواف کرناوان اتے نکھس پٮ۪ٹھ چھس یہِ پنٕنۍ موج اتے چھُس کعبہ شریٖفس أنٛدۍ أنٛدۍ طواف کرناوان اتے کوٚرُن پروردگار عالمیٖن سٕنٛدِس دربارس منٛز عرض اتے ژٔجِس کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ میانہِ پروردگارا أمِس ماجہِ ہُنٛد حق ووٚتھا مےٚ نکھٕ آواز آیس اے جوانا وُنہِ ووٚتھُے نہٕ ماجہِ ہُنٛد اکھ دۄدٕ قطرٕ تہِ نکھٕ کینٛہہ وُنہِ وٕژھٕے نہٕ ماجہِ سۄ کرٛیک تہِ نکھٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتن ژٕ أمِس شِکمس منٛز اوسُکھ ییٚلہِ ژٕ تھنہٕ پیوکھ تمہِ ساتن یۄس أمِس دگ کٔرٕن تمہِ ساتن یُس أمِس ایٖزا ووت تمیُک اکھ حصہٕ تہِ ووٚتھُے نہٕ وُنہِ نکھٕ کینٛہہ عزیزانِ محترم حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ پیوم یاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تونس پٮ۪ٹھ پروردگار عالمیٖنس سۭتۍ کلام کران اتے موسیٰ علیہ السلام فرمو کلامس منٛز یا ربا مےٚ سمکھاو تن سُے یُس مےٚ جنتس منٛز رفیٖق آسہِ مےٚ مِلاو تن سُے یُس مےٚ جنتس منٛز رفیٖق آسہِ پروردگار عالمیٖنن فرموس اے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فلٲنی بستی منٛز گژھ فلٲنی جایہِ گژھِ تتہِ چھُے اکھ قصاب اکھ پُج ماز کٕنن وول سُے آسہِ ژےٚ جنتس منٛز رفیٖق عزیزانِ محترم کتہِ پیغمبر کتہِ اکھ عام انسانا پُج ماز کٕنن وول مگر پروردگار فرماوُن اے موسیٰ ژےٚ آسی جنتس منٛز سُے رفیٖق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گوٚو معلوٗم کران اتے أمِس پُجس نِش ووت أمِس ماز کٕنن وٲلِس نِش ووت اتے کٔرنس عرض اے شخص
ہکا مے پانس ست نچت اے خدائے سن بند بچس یژان تے ست روزن کینژس کالس یہ ماز وول ووتھس یہ پوج ووتھس دپنس ٹھیک چھُ ژٕ ہیٚککھ مےٚ سۭتۍ روٗزِتھ مگر مےٚ دِ گۄڈنٮ۪تھ یہِ ماز کٕننہٕ یہ پوج ماز کٕنان ماز مکلاون کٕنِتھ کینٛہہ ماز پھُلا تُلان پانس سۭتۍ اتے گھر واتن موسیٰ علیہ السلام فرمان بہ چھُس یہ واقعہ وٕچھان أمۍ شخصن تُل ماز پھوٚل یہ ماز پھوٚل بُزُن یہ ماز پھوٚل روٚنُن یام یہ روٚنُن اتے کمرٕ منٛز کٔڑٕن ضعیٖف العمرا خاتوٗن اکھ یہے أنِن پانس نِش تہٕ پانس چھُ یہ ماز کھٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھ چھُ ژاپان اتھ چھُ بناوان برٛکُس نیُک نیُک چھُ اتھ مازس کران پوٗرٕ چھُ ژاپان اتے چھُ یہ ماز ژٲپِتھ أمِس خاتوٗنہِ آپراوان اے جوان نظر تراو أمِس خاتوٗن چھُ یہِ ماز آپراوان حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یہ شخص ووت دوٚپنم اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھِ میٲنۍ موج یہ چھِ مےٚ والدے محترم یہ چھِ ضعیٖف العمر یہ چھنہٕ کھٮ۪تھ ہٮ۪کان پانہٕ کِہیٖنۍ یہ چھنہٕ پانہٕ ژٲپِتھ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ أزکہِ جوانہ سُہ دور کر یاد اگر ژےٚ کانٛہہ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ دنٛد ٲسی یِنَے اگر ژٕ کانٛہہ چیٖز ٲسس منٛز تراوان اوسُکھ ژےٚ اوسُکھ نہٕ ہٮ۪کان تمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز برٛکِتھ کِہیٖنۍ ژےٚ اوسُکھ نہٕ یہِ کڑٕ پھوٚل ہٮ۪کان برٛکِتھ کِہیٖنۍ ژےٚ اوسُکھ نہٕ یہِ کڑٕ پھوٚل ہٮ۪کان کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ ژےٚ اوسُکھ نہٕ یہِ ہٮ۪کان ژٲپِتھ کِہیٖنۍ مگر یہِ موج ٲسٕے پننِس ٲسس منٛز دِوان ژٲپِتھ پننِس ٲسس منٛز دِوان ٲسٕے یہِ پوٗرٕ نرم کٔرِتھ پتہٕ ٲسٕے آپراوان سبحان اللہ اتے یہ شخص ونان اے موسیٰ علیہ السلام مےٚ حظ گٔے یہِ موج یہ نہ چھنہٕ وۄنۍ ہٮ۪کان ژٲپِتھ کِہیٖنۍ یہ نہ چھنہٕ وۄنۍ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا سپدے وۄنۍ بُزرگ یا سپدے وۄنۍ ضعیٖف العمر کھٮ۪تھ چھنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ ژٲپِتھ چھنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دنٛد ٲسس منٛز روٗدمُت مگر اے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وۄنۍ چھُسس توے بٕے دِوان ژٲپِتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان بہٕ ووتھُس تہجد نمازِ خٲطرٕ تھوٚد فرماوان مےٚ وٕچھ أکِس کمرس منٛز آوازا گژھان نمازِ ہِنٛز موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مےٚ دِژ کمرس کُن نظر اتہِ وٕچھُم ییٚمِس شخص سٕنٛز موج اتہِ وٕچھُم یِہوٚے خاتوٗن اتہِ وٕچھُم یِہوٚے بُزرگ خاتوٗن نماز پران اور نماز پٔرِتھ دعا کران حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان مےٚ وٕچھ یہِ بُزرگ خاتوٗن دعا کران پروردگارا میون نیٚچوٗ بنٲے زن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس جنتس منٛز رفیٖق سبحان اللہ یا رب العالمین میون نیٚچوٗ بنٲے زن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس جنتس منٛز رفیٖق تِکیازِ یہِ چھُے میون فرما بردٲری کران یہِ چھُے میون خدمت کران یہِ چھُے مےٚ دیکھ بال کران سبحان اللہ توے کوٚرم اکھ حدیث مبارک بیان کہ امام المتقین حبیبی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مٲلِس ماجہِ ہُنٛد چھُ دعا گژھان قبوٗل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمو أمِس خاتوٗن اے بُزرگ خاتوٗن مُبارک چھُے ژےٚ تہِ بِچٲنِس اولادس تہِ تُہۍ چھِو مُبارک تُہۍ اے بُزرگ خاتوٗن ژےٚ چھُے مُبارک چٲنِس أمِس نیٚچوِس تہِ چھُ مُبارک چون نیٚچوٗ آسہِ مےٚ جنتس منٛز رفیٖق یہ چون نیٚچوٗ آسی جنتس منٛز میون رفیٖق اے بُزرگ خاتوٗن بٔے گوس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرحبا چھُے مُبارک چھُ أمِس چٲنِس نیٚچوِس تہِ یہِ چون نیٚچوٗ آسی جنتس منٛز میون رفیٖق تِکیازِ چون دعا کوٚر پروردگارِ عالمیٖنن پننِس بارگاہس منٛز قبوٗل امام المتقین خاتم النبیٖن شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو توے مٲلِس ماجہِ ہُنٛد دعا چھُ پروردگارِ عالمیٖن جلدی قبوٗل کران مگر أمِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز قدر چھِنہٕ أسۍ کران کینٛہہ أمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احترام چھِنہٕ أسۍ کران کینٛہہ أمِس مٲلِس ماجہِ چھِ أسۍ تمہِ آیہِ پیش یِوان أمِس مٲلِس ماجہِ چھِ أسۍ تمہِ آیہِ سلوٗک کران کہ یہِ سلوٗک أکِس دُشمنس سۭتۍ تہِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ سُہ سلوٗک چھِ أمِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کران سُہ سلوٗک چھِ أمِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کران سُہ بچہِ چھُ آباد سُہ جوان چھُ آباد سۄ کوٗر چھِ آباد سُہ شخص چھُ آباد ییٚمِس رٲضۍ آسہِ پنُن مول تہٕ موج عزیزانِ محترم اکھ واقعہ چھُم یاد پیوان پرانہِ زمانُک اکھ واقعہ اکھ یُس زن کتابن اندر موجود چھُ کہ اکھ خدا دوست اکھ مولوی صٲب اکھ اوس أمسٕے ٲس موج ضعیٖف العمر أمِس ٲس موج عمر رسیٖد تہٕ یہِ مولوی صٲب چھِ أمِس ماجہِ ونان بہٕ کرٕ ہا زِیارت بہٕ گژھٕ ہا
حجس مگر یہ موج چھس نہ اجازت دِوان کین دپان چھس گوبر خبر چھا بہ مہ کر انتقال خبر مے ما چھُ مرن ژٕ مہ گژھ حجس کہین یوت کال نہ بہ صحت یاب سپد فرماون یوت کال 5 ؤری چھ گژھان یوت کال 5 ؤری چھ گژھان یہ نیک یک شخص یہ مولوی سومت پنہ ماجہ دپنس موجی آج گس بہ زیارتس آج گس بہ حج کرنہ موج وسس دپنس گوبرا معلوم چھوئی نا شاید ما کر بہ یتھ ؤریس مز انتقال شاید چھ مے انتقال دنیا مز کرن ژٕ مہ گژھ حجس کہین یہ اولاد اوس سانی پٹ یہ اولاد اوس سانی پٹ کم عقل یہ اولاد ووتھس موجی ژٕ چھکھ پرٛٮ۪تھ ؤری ونان بہ مر مگر مرن چھکھ نہٕ کہین چاہے ژٕ زندٕ روز تہٕ یا مر تہٕ مگر آز گژھٕ بہٕ ضروٗری حجس أمۍ شخصن تو سورُے پنُن سامان تیار ووٚتھ تہٕ درٛاو زیارت خٲطرٕ مگر ماجہِ کریوس منع ماجہِ مانیوس نہٕ کہیٖنۍ ماجہِ مونُس نہٕ کہیٖنۍ ماجہِ دپیونس گوبرا بہٕ چھس آز چانہِ خدمتٕچ محتاج گوبرا روٗد کیُتھٕے تریش لگم تہٕ ژھارن کُس گوبرا روٗد کیُتھٕے اگر مےٚ نٮ۪بر انٛدر اوس نیرُن تہٕ تھپھ کُس کریم اے جوان گوبرٕ میانہِ ژٕ مہ گژھ آز حجس کہیٖنۍ شخص ووٚتھ أمۍ گوٚنٛڈ پنُن سامان تہٕ ووٚتھ تہٕ درٛاو یہ موج چھِ ودان عزیزانہِ محترم یہ موج چھِ ودان أمِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن چشمن منٛز لٔج أمِس ماجہِ ہٕنٛزن چشمن لٔج اوشس جوے ودان چھِ یہِ ٲس نیک صالحہ موج یہِ ٲس نٮ۪مازِ گُزار موج یہِ ٲس قرآن پرن واجٮ۪ن موج أمۍ ماجہِ ترٲو جاے نٮ۪ماز سبحان اللہ اتے ییٚلہِ جاے نٮ۪ماز ترٲوٕن اتے تُلٕن پٔرٕن نٮ۪ماز مۄکلٲوٕن پٔرِتھ تہٕ کوٚرُن دعا أمۍ ماجہِ کوٚر دعا میانہِ رۄبا آز درٛاوٕے میون اولاد میون نافرمان میانہِ رۄبا آز مونُے نہٕ أمۍ اولادن میون کِہیٖنۍ آز مونُے نہٕ أمۍ میٲنۍ کتھ کِہیٖنۍ اے میانہِ خۄدایا آز مہ مان ژٕ تہِ میٲنِس اولاد سُنٛد استغفر اللہ أمۍ ماجہِ دوٚپ اے پروردگارِ عالمیٖنہ آز مٲنی نہٕ میٲنۍ کتھ میٲنۍ اولادن کِہیٖنۍ اے رب العالمیٖنہ آز مہ مان ژٕ تٔمۍ سُنٛد کِہیٖنۍ توے کوٚرُم عرض کہ ییٚلہِ موج چھِ دعا کران چاہے بد دعا آسہِ چاہے رُت دعا آسہِ سُہ چھُ خۄداے سٕنٛدِس بارگاہس منٛز یکا یک جلدی قبوٗل سپدان فرماوان یہ نیٚچوٗ درٛاو یہ شخص تہِ درٛاو پنُن سامان گوٚنڈُن تہٕ درٛاو حجہِ خٲطرٕ درٛاو زیارتہٕ خٲطرٕ عزیزانہِ محترم یہوے حال چھُ وُنکٮ۪ن موج چھِ آسان الگ موج چھِ آسان أکِس جوپری منٛز روزن واجٮ۪ن اکھ مول چھُ آسان خدمتُک محتاج اکھ مول تہٕ موج یِم چھِ آسان أکِس اکھ کمرہ چھُ یِمن دِوان أکِس جوپری منٛز چھِ یِمن تھاوان أزیُک اولاد چھِ دپان بہٕ بنیوس کرور پتی بہٕ بنیوس ارب پتی بہٕ بنیوس بٔڑ بار اکھ مالدار مےٚ کیٛاہ ضروٗرت چھِ پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کرٕنۍ ادٕ مول موج أکِس مٲلِس ماجہِ أمِس مٲلِس ماجہِ دِوان قبرٕ پانہٕ کمرٕ من دِوان پانہٕ یہِ وتھان تہٕ گژھان حجس پانہٕ وتھان گژھان زیارتس مگر عزیزانہِ محترم یہِ موج چھِ تمنا آسان کران بہٕ تہِ گژھٕ ہا یہ مول تہٕ موج چھِ أمِس تھلہِ تھلہِ وٕچھان آسان یہِ سون اولاد کیٛاہ کرِ مگر وُنکٮ۪نُک وقت چھُ یہِ وُنکٮ۪ن کِس وقتس منٛز گٔے کۭتہن جاین واریاہ واقعات کہ مول موج گوٚوُے نہٕ حجس مٲلِس ماجہِ آو نہٕ پرژھنَے اولاد اوس مدیٖنس ووتمُت اولاد اوس حجس ووتمُت عزیزانہِ محترم یہ واقعہ وٕچھُن چھُ ننان کہ تٔمِس اولاد سُنٛد حج چھُنہٕ قبوٗل کینٛہہ یُس زن مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے حجس گوٚو ییٚمِس مول موج زندٕ اوس پانہٕ گوٚو حجس أمِس مٲلِس ماجہِ پرژھُن نہٕ حجہِ خٲطرٕ کِہیٖنۍ اتے یہ شخص درٛاو أمۍ گوٚنڈ سامان حجہِ خٲطرٕ ییٚلہِ سامان گوٚنڈُن ووٚتھ تہٕ درٛاو تمہِ وقتہٕ اوس نہٕ جہازن ہُنٛد انتظام کِہیٖنۍ تمہِ وقتہٕ اوس نہٕ گاڑٮ۪ن ہُنٛد انتظام کِہیٖنۍ تمہِ وقتہٕ اوس پیٚوان سوارِ پٮ۪ٹھ گژھُن فرماوان یہِ تہِ گوٚو أکِس سوارِ پٮ۪ٹھ تیٚلہِ ٲسۍ نہٕ أکِس دۄہس منٛز سفرِ محموٗد طے گژھان کِہیٖنۍ أکِس دۄہس منٛز اوس نہٕ سفرِ محموٗد مۄکلاوان انسان کِہیٖنۍ بٔلکہِ تمہِ وقتہٕ ٲسۍ واریاہ رٮ۪تہٕ بُدُے لگان واریاہ کال اوس لگان واریاہ وقت اوس لگان فرماوان أمِس جوانس لٔج أکِس جایہِ رات اتے ییٚلہِ رات لٔجِس یہِ تام مسجدِ پاکس منٛز مسجدِ منٛز لٲجِن نٮ۪ماز مۄکلٲوٕن پٔرِتھ ترٛووُن آرام ییٚلہِ ترٛووُن تہجُد نٮ۪مازِ خٲطرٕ گوٚو یہِ جوان کھڑا
یُس زن حج خٲطرٕ اوس درٛامُت أمِس ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے یُس جوان اوس درٛامُت مسجد منٛز لٔجِس رات تہجد نمازِ خٲطرٕ گوٚو کھڑا اتے نماز لٲجِل اتے پوٚرُن اللہ اکبر ثنا چھُ پران نمازِ ثنا پران گوٚو مگر درواز گوٚو مسجد پاکس مُژراوُن اتھ مسجد پاکس اوس ہمساے مسجد پاکس اوس اکھ ہمساے اکھ بسان عمرٕے گٔے گرس منٛز ژوٗرو دِژ سن یام ژوٗرو سن دِژ اور یِمن آو نہٕ کُنہِ جایہِ موقعہٕ ژلنس تہٕ سیدے أتھۍ مسجد پاکس منٛز یِمو وٕچھ نمازِ گُزار نماز پران یِمو وٕچھ قرآن خان قرآن پران یِمو وٕچھ نمازِ گُزار نماز پران یِمو وٕچھ اکھ بڑٕ بار نیکوکار اکھ شخص اکھ نماز پران یِمن آو نہٕ کُنہِ جایہِ موقعہٕ یہِ سن تراونس ژایہِ مسجد پاکس منٛز یہِ سن ترٲوٕکھ أمسٕے نمازِ گُزارس برونٛہہ کنہِ یُس ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے حجس اوس آمُت یام گرٕ وٲلِس ژوٗر گٔے تِم آیہِ ژوٗرن پتہٕ اتے وٕچھُکھ یِم ژوٗر اژن مسجد پاکس منٛز اتے وٕچھُکھ مسجد پاکس منٛز اژن یِم آیہِ مسجد پاکس منٛز اتہِ وٕچھُکھ شخصا نماز پران یِمو ژوٗر کٔر تِمو ترٲو یہِ سن أمِس نمازِ گُزارس برونٛہہ کنہِ پانہٕ ژٔلۍ مگر ذرا کر خیال یِم گرٕ وٲلۍ آیہِ تِمو دِژ نظر مسجد پاکس منٛز وٕچھُکھ اکھ نماز گُزار نماز پران سن وٕچھوس برونٛہہ کنہِ یِمن کھٔژ زبردست شرارت دوٚپُکھ مۄکلٲنی نماز پٔرِتھ أسۍ پرژھو أمِس پانے اتے شخص تُلُکھ أمِس شخصس کوٚرُکھ نرٮ۪ن زنگن گنڈ اتے کُنیوُکھ یہِ محلہٕ کِس زِٹھِس نِش اتے ووٚنس اے شخص اکھ کٔرٕتھ ژوٗر پِژاکھ مسجد منٛز بیٚیہِ چھِ اتھ مولوی صٲبٕنۍ صوٗرت کٔرمٕژ اختیار بیٚیہِ چھِ مولوی صٲبٕنۍ اکھ صوٗرت تہِ بنٲومٕژ یُس ژےٚ دیندار صوٗرت چھَتھ بنٲومٕژ اتھ بدل گوٚوٕے سزا ژےٚ گٔرٕے أچھ کڑنہِ یِم قدم مسجد کُن پٔکۍ اتھ بدل گوٚوٕے ژےٚ اوسُے نہٕ مسجد کُن پکُن کینٛہہ یہِ سن ٲسٕے نہٕ مسجد منٛز تراوٕنۍ کینٛہہ اتھ بدل گٔیی کھور ژٹٕنۍ استغفر اللہ اور بیٚیہِ گٔیی نرِ زٕ ژٹنہِ یِمو نریو ژےٚ سن تُجُتھ تہٕ مسجد پاکس منٛز ترٲوُتھ أزکہِ جوانا أزکہِ بُزرگا عزیٖزانہِ محترم یہِ نمازِ گُزار ونہِ ہا مےٚ کٔر نہٕ سن مگر سن چھس برونٛہہ کنہِ موجوٗد یہِ کیاہ ونہِ یہِ شخص ونہِ ہا مےٚ کٔر نہٕ ژوٗر مگر ژوٗر چھس برونٛہہ کنہِ أمۍ ہیوٚک نہٕ کِہیٖنۍ تہِ أمِس گٔے ژھپہٕ اتے یُس محلس زیُٹھ اوس یُس اتھ شہرس منٛز زیُٹھ اوس تٔمۍ کوٚر اعلان اے لوٗکو یُس شخص ژوٗر کٔرِتھ مسجد پاکس منٛز اژِ بیٚیہِ مولوی صٲبٕنۍ صوٗرت بنٲیِتھ دیندار صوٗرت بنٲیِتھ ریش تھٲیِتھ ٹوٗپۍ تھٲیِتھ تٔمِس گٔے چشمہٕ کڑنہِ نٮ۪بر یُس شخص ژوٗر کٔرِتھ مسجد پاکس منٛز اژِ یِم قدم پکنس مسجد پاکس کُن یُس قدم ترایہِ اور تٔمِس گٔے کھور ژٹٕنۍ اور یِمو اتھو یہِ سن تُلہِ تٔمِس گٔے اتھٕ زٕ ژٹٕنۍ اور أمِس شخصس گوٚو یوٗتاہ سزا اتے یہِ خۄداے سُنٛد بنٛدٕ ووٚتھُکھ اتے یہِ نمازِ گُزار ووٚتھُکھ یہِ شخص ووٚتھُکھ دوٚپنکھ اے لوٗکو یہِ مہٕ ؤنِو کینٛہہ دٔپِو یُس شخص ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے حجس آسہِ درٛامُت یُس شخص ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے کعبس لبیکا گژھنہِ درٛامُت آسہِ تٔمِس چھِ أچھ زٕ کڑنہِ تٔمِس چھِ کھۄر زٕ ژٹٕنۍ تٔمِس چھِ نرِ زٕ ژٹٕنۍ یہِ چھُ ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے حجس آسہِ درٛامُت اور یِم لُکھ گٔے پریشان دوٚپُکھ ہے یہِ کیاہ چھُ ونان یہِ جوان ووٚتھُکھ دوٚپنکھ لوٗکو معلوٗم چھُو نا ژوٗر کٔر نہٕ مےٚ کینٛہہ سن دِژ نہٕ مےٚ کینٛہہ بہٕ اوسُس ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے حجس درٛامُت یتھ بدل مےٚ پروردگارن یہِ سزا دیُت استغفر اللہ ماجہِ ہِنٛدِ اجازتہٕ ورٲے زیارتس نیرُن حج کرُن یہِ موج گٔے سۄ موج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اگر اولادس کانٛہہ تکلیف چھُ آسان اگر اولادس کانٛہہ ایٖزا چھُ آسان أمِس ماجہِ چھُنہٕ قرارٕے یِوان أمِس ماجہِ چھُنہٕ نِندرٕے یِوان أمِس ماجہِ چھُنہٕ قرارٕے یِوان حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ فرماوان کیا فرماوان رنہِ مالہِ ودیو شاد ییٚلہِ ڈلہیس بیٚنہِ بوے ودِنَیو ییٚلہِ یاد کٔرِم یار دوس ودِنَیو غوربل تام مول موج ودیو قیامت تام مول موج ودیو قیامت تام یہ خاندارن چھس اوتُے تانۍ ودان چاندس پٮ۪ٹھ ییٖتِس کالس یہِ مرد چھُس آسان قبرستانس کُن گوٚو روان قبرِ کُن گوٚو یہِ روان
خاندان چھس اوتھے تانہِ آسان سۭتۍ یار دوست چھس ودان گولہٕ بلتا شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرماوان یار دوست چھس ودان اتھ قبرِ تاج بیٚنہِ بوے چھس ودان تمہِ ساتہٕ یاد کرنس ییٚمہِ ساتہٕ یاد پیٚیکھ علمدار فرن مول موج ودیو قیامس تام مول موج چھُ ودان قیامس تام قیامتس تام چھُ مول موج أمِس اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ ودان اگر اولاد کُنہِ مصیبتس منٛز آسہِ اگر کُنہِ تکلیفس منٛز آسہِ اگر کُنہِ مُرادس منٛز آسہِ واللہ أمِس ماجہِ چھُنہٕ قرارے یِوان واللہ أمِس ماجہِ چھُنہٕ سکوٗنٕے یِوان یہِ چھِ آسان راتس دۄہس أمِس اولادس یاد کران عاشق فرماوان اک عاشق ونان دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے اور مول موج أمِس حیات آسہِ مول موج أمِس زندہ آسہِ نعمت عظمہس منٛز گژھِ یہِ شُمار کرُن یہِ مول موج آسُن چھُ بٔڑ بار اکھ عنایت اکھ رحمت اکھ مگر أزیُک جوان چھُ أمِس مٲلِس ماجہِ بُرٕ بلا ونان أمِس مٲلِس ماجہِ حُکہٕ بڑِ کلام کران واللہ اگر مول موج محبت سان شفقت سان أمِس اولادس یاد چھِ کران آلو چھِ کران مگر اولاد چھُس واپس گُستٲخی سان کلام کران یاد چھُم پیوان اکھ واقعہٕ اکھ بُزرگ فرماوان بہٕ اوسُس أکِس جایہِ أکِس قبرستان کِنۍ چھُس پکان نمازِ عصرُک موقعہٕ چھُ مےٚ وُچھ نمازِ عصرٕ پتہٕ اکھ واقعہ قبرستانس منٛز وُچھُم اکھ قبر شک گژھان اے أزکہِ جوانا بُرٕ بلا ونن والہِ مٲلِس ماجہِ تکلیف دِنہٕ والہِ ونن مٲلِس ماجہِ اِزا دِوان والہِ مٲلِس ماجہِ اے جوانا ژٕ کر غور یِم جوان مٲلِس ماجہِ تکلیف چھِ دِوان اِزا چھِ دِوان تِم کرن اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ غور یِم مٲلِس ماجہِ بُرٕ بلا چھِ ونان بدرت چھِ ژاران ذرا کر اتھ پٮ۪ٹھ غور فرمون اکھ بُزرگ کہ بہٕ چھُس قبرستانس پٮ۪ٹھ اور قبرستانس پٮ۪ٹھ وُچھ مےٚ اکھ قبر شک گژھان امہِ قبرِ منٛز وُچھ مےٚ نیران اکھ شخص اکھ قبر یلہٕ گژھان مےٚ وُچھ اکھ شخص نیران جسم وُچھمس سورُے انسان سُنٛد مگر کلہٕ وُچھمس کھرٕ سُنٛد ترٛےٚ ٹانگہٕ دِژن ترٛےٚ آلو دِتِن تہٕ قبرِ منٛز گوٚو بیٚہہ واپس قبر گٔے پوٗر قبر گٔے بیٚیہِ برابر یہِ بُزرگ فرماوان یِم قبرستانس أنٛدۍ پٔکۍ ہمساے ٲسۍ مےٚ پرُژھ أکِس ہمسایس اتٮ۪تھ ٲس خاتوٗن اکھ أمِس ووٚنمس گوٚبریا مےٚ ون تم یہِ قبر گٔے یلہٕ امہِ منٛز کھوٚت اکھ انسان اکھ جسم انسان سُنٛد جسم وُچھمس سورُے انسان سُنٛد مگر کلہٕ وُچھمس کھرٕ سُنٛد ترٛےٚ آلو دِتِن بیٚیہِ گوٚو قبرِ منٛز واپس مےٚ ون تم یہِ کیٛاہ واقعہ یہِ کیٛاہ وجہ ژےٚ ما پتہ یہِ کٔمۍ سٕنٛز قبر چھِ یہِ خاتوٗن ووٚژھُس دوٚپنس اے بُزرگ یہِ چھُ سُہ جوان یُس جوان شراب چٮ۪تھ اوس یِوان یہِ چھُ سُہ جوان یُس زار گِنٛدِتھ اوس یِوان یہِ چھُ سُہ جوان یُس تاش گِنٛدِتھ اوس یِوان یہِ چھُ سُہ جوان یُس بے حیا کٔرِتھ اوس یِوان یہِ چھُ سُہ جوان یُس بے شرمی کٔرِتھ اوس یِوان ادٕ پتہٕ ٲسٕس موج کران نصیحت دپان ٲسٕس گوٚبرا خۄدایس کھوژ گوٚبرا رب العالمیٖن چھُ واحد القہار خۄدایس کھوژ مگر یہِ جوان کھوژ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ جوان اوسُس واپس دِوان جواب دپان اوسُس کھرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھکھ ٹانگہٕ دِوان کھرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھکھ چِلاوان کر ژھۄپہٕ کرٕنۍ چھے بہٕ دِمے چوب اور پتہٕ ییٚلہِ أمۍ انتقال کوٚر دُنیا منٛز آے بُزرگ ییٚلہِ أمۍ جوانن انتقال دُنیا منٛز کوٚر اور أمِس کٔر پروردگارِ عالمیٖنن کھرٕ شکل عطا عزیزانِ محترم پروردگارِ عالمیٖنن کٔر أمِس پانس کھرٕ شکل ہر نمازِ دِگرٕ پتہٕ چھُ یہِ قبر شک گژھان اور أمۍ سٕنٛز قبر چھِ یلہٕ گژھان یہِ چھُ آلو دِوان ترٛےٚ آلو چھِ دِوان ترٛےٚ ٹانگہٕ چھِ دِوان پتہٕ چھُ بیٚیہِ اتھ قبرِ منٛز واپس گژھان أزکہِ جوانا یُس پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان آسہِ یُس مٲلِس ماجہِ بُرٕ بلا ون تٔمۍ سُنٛد انجام چھُ آسان یِہے تٔمۍ سُنٛد انجام چھُ آسان یِہے یُس مٲلِس ماجہِ بُرٕ بلا ون یہِ اوس پننہِ ماجہِ بُرٕ بلا ونان پننہِ مٲلہِ ماجہِ اوس وتھان واپس خۄداین کٔرٕس یہِ شکل عزیزانِ محترم یاد چھُم پیوان أکِس صحابی سُنٛد واقعہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ ساتہٕ یِمے بٮ۪مار گژھان اکہِ ساتہٕ یِمن سٮ۪ٹھاہ دود کران تف کھسان أمِس حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز خاندارِ یِوان در دربارِ محمد رسول اللہ
عرض کرن میانہ حبیبا میون خاندار چھ چون غلام میانہ حبیبا میون خاندار چھ چون تمام سنتن پر عمل کرن وول اے میانہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میانس خاندار چھ زبردست تکلیف میون خاندار چھ بیمار علیل تمس خاطر کرتو دعا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کور حضرت علقمہ خاطر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوز کے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی حضرت سلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ژور صحابہ سوز فرموک تے گژھو ات وچھو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حال کیا چھو تمن گیا فرق یم صحابی اندر اچھن ات وچھن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت زبردست خراب تمس وچھک زبانی بند یل زبانی وچھک بند حضرت امو صحابہ قربان ونی مشور ارمو حضرت بلال گز در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی گسو در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی من فرمایو کہ حضرت علقمہ گئی زیادہ حالت خراب کی من گئی زبان بند تم چل کلام ہکن کرت کین تم چل کات ہکن کرت کین امام المتقین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے بلال تلسا بے گس واپس حضرت علقمہ وچ موج حیات چھا زندہ چھا کن انتقال چھن کرمت اے بلال اگر موج حیات اسس نبی پاک نس بند سلام سلام پت کرجس عرض حضور علیہ السلام چی فرماون اگر ہمت چی سید چی حقق میں نشیت تل ان میں نش تشریف اگر نے حقق یت کے اگر تے ہمت چی نی کے تل یم بوئی سبحان اللہ عاشق فرماون توئی سلام اس پر جس نے پیکسوں کی دستگیری کی امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سوزان دل بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اتے فرموک حضرت علقمہ سز موج کرک دریافت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمو حضرت علقمہ سز موج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوی سلام علیہ السلام پت کرنے حکم اگر تو ہے کیوں مینس دربارس منز ویتی تو ولیو اگر نتی تلیم بوئی یہ خاتون گئی زبردست خوش یہ خاتون سب دے مسانات ام دو یت نصیبہ کس آسک میں چو بلاوان جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون وز گئی در درباری محمد رسول اللہ امام المتقین کر سلام پت فرموس اے موج اے خاتون اے بزرگ موج میں ونتم حضرت علقمہ کیا واتی تا فرموک حضرت سچ میں نچو امام المتقین فرموک سو کیا ہوتا ست سلوک کران یہ موج وسس فرموس یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خلیل اللہ ٹاٹے بیب سوس چون اطاعت کران خدا سن حکم اس مانان چون اطاعت اس کران نماز گزاروس قرآن پرن وولوس رسول اکرم و فرموک صلی اللہ علیہ وسلم اے بزرگ خاتون میں نشو وی ایمان پوست تصد کیا معاملہ اس کران یہ موج وسس یہ بزرگ خاتون وسس اے اس کی جوان یم جوان یم زن پنن خاندارنن چھ زیادہ ترجیح دیوان پنن ماجن چھ تکلیف تی زاوات ناوان مگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماج ستی کریو رت سلوک خاندارن ستی کریو رت سلوک ات حدیث اس پڑھ کر غور یہ بزرگ موج وس عرض کرن یا رسول اللہ اے میانہ حبیب یہ میون اولاد میں ستوس کران کم پہن سلوک میں نشوس تیوتا بہن کہین اور پنی خاندان زیادہ ترجیح دیوان میں کا توس مانن کے خاندان کا توس مانان اگر بونس گبرا میں چی کا چیز ضرورت یو سمنانن کین امام متقین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریو زناو جمع کرن ماجج شفقت آسان ماجج آسان محبت ماجج آسان امس اولاد سن شفقت اگر یہ اولاد کوتا ازاتی تھی امس ماجج کوتا تکلیف دیس مگر موچس پتی ودان دعا کران امس ماجج تشکرک نیرد میانہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ زون کات کیت چھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ بزرگ خاتون موج یہ چون اولاد چھ زنس پر زالن تکیاج سوسی چون نافرمان
امس ماجہ تجہ کرک نیرت ٹاٹہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میاز کور امس معاف میاز بکوچ امس یا رسول اللہ پاس جس بن امس راضی امام المتقین فرمو سے بزرگ خاتون موج اگر امس معاف کرک تل کرس خدا تی معاف تل کرس رسول رحمت تی معاف امام المتقین فرمو معاف کر ایسا بزرگ خاتون مجس یہ موج وسز یا رسول اللہ پاس گئے سموج یم نورتن یلالنو پاس گئے سموج یس د پانس کھونس کی نمس اولاد اس کھوناوان پاس گئے سموج یس موج پانس تھاکوس دیوان امس اولاد اس غذا دیوان میاز کور امس معاف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت بلالس فرمو نیر گچو حضرت علقمہ سن حالت وچو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل حضرت علقمہ سنس حجرس من تاو تات وچن حضرت علقمہ باواز بلند پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی پہ ہم یاد حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ حدیث قدسی اندر فرماوان حدیث قدسی پہ ہم یاد اچھ اندر فرماوان ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانہ من رضی عنہ والدہ فعنا عنہ راد اللہ تعالیٰ فرماوان حدیث قدسی اندر حدیث قدسی گو سو یت راوی آسی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کلام آسی پروردگاری عالمین سن رب العالمین فرماوان یمس مول تو موج رز آسی تم سچ پروردگاری عالمین تی رز عزیزان محترم یم آیات کریمہ میں تلاوت کری پروردگاری عالمین چمن آیات کریمہ اندر فرماوان اے بنی نوا انسانا ملس ماج پٹ کریو احسان عزیزان محترم بچس تماما جوانن بزرگن عزیزن دوستن رفیقن گزارش پنہ طرف یہ کران کہ پنس مالس ماجن کرن خدمت پنس مالس ماجن حقوقات کرن پور پنس مالس ماجہ ہند حکم آسان مانن تمن ہنز نماز قبول تمن ہنز روزہ قبول تمن ہند حج قبول تمن ہنز عبادت گس خدا سنس دربارس من قبول یم پنس مالس ماجہ ہند فرما بردار آسن وما علینا الا البلاغ المبین مگر پروردگار سے دعا پروردگار عالمینہ تمام مسلمانن تماما گمراہ جوانن یم مالس ماجہ نافرمان چھ بنیمت تمن تی اس سارنی پروردگار دی پنس مالس ماجہ ہنز خدمت کرنک توفیق فرما برداری کرنک توفیق پروردگارا اس بناو صالح تی پرہیز گزار نیکوکار پنس مالس ماجہ ہند اولاد صالحہ بناوس ربنا تقبل منا انک انت السمیع جزاک اللہ ون ایسی تی سامین بوزان کیسٹ نمبر 219 کیسٹک موضوع اوس والدین کی اطاعت ولی بوزو مولی صاحب نو کیسٹ کی جھلک کیسٹ نمبر 219 کیسٹک موضوع چھو اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی بوزو امیک جھلک عزیزان محترم حضرت صحابان کو بیانس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کرس کی کتھ مصیبت از من تروس کی کتھ ٹاٹے بیبا غمگین کرس کتھ یل پروردگار عالمین تئی جنت کریواتا تئی دیو پروردگار عالمین تھد کو تو جنت تو جنت اس اعلی تو جنت اس سٹا تھود میانی حبیبا مگر اس گناہگارن آج سو جنت کے اس گناہگارن کرنے سو خدا سو جنت عطا کیا یو جنت تئی کریواتا مگر میانی حبیبا پریشان کرس ایک کہتی میانی حبیبا غمگین کم چیزن کرس بوز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل تی پروردگار عالمین جنت کرم نصیب گل تو یا جنت از من تو جائے آسی میانی حبیبا سو جنت اس آلہ میانی حبیبا سو جنت اس حد خود سو جنت اس افضل مگر میانی حبیبا یل پروردگار عالمین استکر جنت عطا مگر میانی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کرس ام چیزن مگر تا جنتس کیا شوق تا جنتس کیا شوق تا جنتس مز کیا مزی یا جنتس مز چون دیدار آسنکین یا جنتس مز سب روکن آسونکین یا جنتس مز اس چون دیدار کرونکین تا جنتس چون ٹاٹے بیبا مز کے یا جنتس مز چون دیدار بنین اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابان تو اس کا توئی پریشان ہے صحابان توئی چکا سے یوتا غمگین فرموک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احناز بک چورس امی چیزن غمگین کے یل پروردگار اس جنت عطا کری تحت مز اس بن چون دیدار
تات جنتس مز بنس چون دیدار اس کا ژھارو تو یا رسول اللہ اچھ نکن چون جدائی برداشت کرت کی یا دنیا پر چنکن برداشت کرت مگر اقباز منز کت ہیکو برداشت کرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچو صحابہ کت چھ ونن وچو محبت کت چھ ونن وچو اطاعت رسول اللہ کت چھ ونن ام کت کور غمگین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک اترو پن سری مبارک بون کن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترو مادا کی چشمانی مبارک بون کن پروردگاری عالمین انسوس حضرت جبریل امین علیہ السلام اساتیوں وئی پار نمبر 5 رکو نمبر 6 قرآن کریم بیان کرن ومن یطیع اللہ والرسول جبریل وحیت ڈاٹے بیبا صلی اللہ علیہ وسلم خدا چی حکم کران پروردگار چی فرماوان یس خدا سن اتباع کر یس خدا سن مانی تزانی یس اتباعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کری یس رسول کریم انہوں فرما بردار بنی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یمن یون حشر آسی یم خدا سن حکم مانن نبی پاکن اس فرما برداری کرن ٹاٹ حبیب خدا چی فرماون تیم وطن قیام تک دو انبیاء کرامن سید شہدان سید صالحین سید یعنی یمن تم سید محبت آسی تیم وطن تم سید اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار چی فرماون حضرت صحابان رضی اللہ تعالی عنہ اگر تسید محبت چو قیام تک دو وطی چیز امام المتقین فرمائے صحابان مبارک چی اگر تم سید محبت چی خدا سن رضا خاطر اگر تم سید عقید چی رب سن رضا خاطر یل وقت قیام تک دو می سید یس یم سید محبت آسی سوت قیام تک دو تم سید سبحان اللہ پروردگار عالمین تل استے روز محشر کے دو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سایست کیسٹ نمبر چھو داشت نمت کیسٹک موضوع چھو اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا ہے کیسٹ نمبر چھو داشت نمت کیسٹک موضوع چھو اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی مت مشرائی تو سکن ہے تو روئی انوار یا نبی مت مشرائی تو اسکن ہے تو روئی انوار فقلت شامت قبل رأيت اسکن ہے تو انوار روئی چون بادہا چھائی مت تھے تو گاہ کیا تراوان ماہی رخسار مازا اگ چشی ماو
نظرات تو مازاگ چشیما نظرات تو اسکن گئی تو روئی انوار ناچیلا آیان ٹاٹ حبیب ناچیلا آیان یاد استے تو دم دم دیدار اسی دی تو ددمی تسباغس ددمی تسباغس گل فل رائی تو اسکن گئی تو روئی انوار یا نبی مت مشرائی تو اسکن گئی تو رو